Biniyayaan kita, biniyayaan kita, nagsusupayan sa iyang kabuotan. Inantabayan kita, kasurog ta siya sa dipisil na dalan. Sinusugo kita, sisimbaguntaan sa iyang pangapodan. Biniyayaan, inantabayan, sinusugo ang kagulangan. Sararo kita sa satong pagbaklay, anenderong albay gabos kita magropya. Banwaan tang inampon sa patag bulod sin mga baybayon. Sa iyang simbahan halawing na panahon, sa kamot ni Jesus danayan paglaon. Pagpaklay, ang linderong albay, gabos sila
Diyos marahay na aga sa indugabos mga tugang. Pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atindir kan banal na misa. Paki-off o ilaagtabi sa silent mode an sa inyong mga cellphones. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante urog na sa laog kan Santa Misa. Mantiniron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Please all rise for the novena to Saint Jude Thaddeus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of his people, the saving refuge of his anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper, do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you
and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee, until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all invoke your aid. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan, na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang, day minasabotan asin naotoban sa imong kabutan na atamanon an kinaban, an kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunya na mamatean minaan padusang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamomoto na Ama. Sa imo kami minahagad din kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namomutan asin mga paglugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang na nga ipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibigay mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibigay mo kami. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Ang mga intensyones kan sa tuyang Santa Misa, iyo ang mga minasunod. Thanksgiving for Irene,
dulot kan Messenberg family. Thanksgiving offered by Christine Prado. Calios Lovendino family. Joey and Arby. Special intention for fast healing and recovery of Corazon, Paclibar, offered by Paclibar Olitin family. To pass the board exam and for guidance of Holy Spirit for Luis Jean Camacho, offered by Jose Camacho. To pass the exam of Romaine Ann Andales, dulot ni Mr. and Mrs. Ronito C. Andales. To pass the exam of Rosario Gianan, offered by Gianan family. To pass the psychometrician licensure examination, offered by Bea Panotes. Special intention offered by Janice Manalo and family. Para sa kapangaloan ka mga minasunod na kalag, para sa first death anniversary of Maria Anita, dulot kang Forte family. Para ki Eduardo, dulot kan Mendoza family. Para kina Vicente, Sonia, Esther, Floro, Emma, asin sa gabos na kalag, dulot kan Calios Lovendino family. Para sa gabos na kalag, dulot ni Joey and Arby. Para kay Bien, dulot ni Noni Nacion and family. Para kina Wilma asin Mario, dulot ni Mila Rodriguez. Asin para sa gabos na kalag, dulot ni Mr. and Mrs. Nolan Mayor and family. Sa liwat, Diyos marhay na aga sa gabos mga tugang. Matinog na po ang gabos sa sinawiton yato ang awit sa pagpuon. Sa
ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong spirito. Dagdag sa satuyang mga personal na intensyon na dinudulot sa misang ini, nagpapamibi man kita para sa marhay na panahon, siring man na an hustisya an maghade sa tahaw kan korupsyon digdi sa tuyang nasyon. Sa Ebanghelyo po ngunya na aldaw, an kagurangnan nagpapagirumdum na inuton ta siya, inuton an mahal na Diyos sa gabus na bagay, tanganing an buhay may kahulugan. Kaya po nanta an selebrasyon sa pag-ako kan sa tuyang mga kasalan. Rumdumon an mga momentong ininot ta an sa tuyang sadiri bago an Diyos, ininot an kabutan ta bago an kabutan niya. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsul, kagurangnan maherak ka. Kagurangnan mahera ka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo maherak ka. Kristo mahera ka. Ika na nagtutukaw sa tuo kan Ama sa pagsurug sa mo, kagurangnan maherak ka. Kagurangnan mahera ka. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos na samuyang Ama, ipinahayag mo ang sa imong pagka-Diyos sa paagi kan pagtukdo kan sa imong apostol San Judas Tadeo. Itugot mo na ang sa iyang mga pamibi, danay na magpatalubo kan sa imong simbahan, asin dakul pa ang magtubod sa imo. Huli ki Jesucristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Himateon niya to an enot na babasahon. Pagbasa ginuno sa kapinunan kan libro ni Propeta Ageo. Kan ikaduang taon nin paghadi ni Dario, enot na aldaw kan ikaanom na bulan, uminabot ang tataramon nin kagurangnan sa paagi kan propeta na si Ageo. Ki Zerubabel, gobernador kan Huda, aki ni Seltiel, asin ki Josua, aki ni Josadak, puon na padi, naan olay, iyo ini ang sabi kan kagurangnan nin mga hukbo, ang banwaan na ini nagsasabi na daipa uminabot ang panahon nin pagpatindog liwat kan harong ni Diyos. Dangan uminabot ang tataramon nin kagurangnan ki Ageo na propeta. Panahon daw ini na mag-ero kamo sa saindong mga harong na kahoy, mantang ang harong ni Diyos garaba. Kaya ngunyan ang kagurangnan nin mga hukbo nagsabi nin siring, hurop-huropa nindo ang saindong mga gawi. Nagtanom kamo nin dakol, alaga dikit ang saindong inani. Nagkarakan kamo, alaga dai kamo nagkabarasog. Nag-irinom, alaga dai nagkaurugma. Nagurubing, alaga dai nakakamati nin himbong. An paraal daw nag-ako kan sa iyang bayad, dangan ibinugtak sa supot na may luho. Paghurupuro panindo an sa indong gawi. Tukad kamo sa bulod asin pagdara kamo nin kahoy, saka patindugan nindo liwat an sakong harong. Iyan ang makakapaugma sako, asin dyan ako pag-uumawon, sabi nin kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An kaugmahan nin kagurangnan yaon sa iyang banwaan. An kaugmahanin kagurangnan yaon sa iyang banwaan. Bagong awit awiton sa kagurangnan, umawon siya sa katiriponan nin mga banal. Mag-ugma an Israel huli kan sa iyang kaglalang, an mga aki sa Sion huli kan sa iyang hade. An kaugmahanin kagurangnan
yaon sa iyang banwaan. Magsarayaw sa kaumawan nin sa iya ngaran, mag-awit sa iya sa tugtog nin tamborin asin lira. Huli ta ang Diyos na mumuot sa iyang banwaan, an mapakumbaba tinatawan niya nin kaligtasan. An kaugmahan nin kagurangnan, yaon sa iyang banwaan. Magugma asin magmuraway ang mga banal, bilog na banggi mag-awit sa kaugmahan. Ikurahaw ninda ang kaumawan nin Diyos, iyo ini ang kamurawayan nin gabos na mga banal. An kaugmahan nin kagurangnan, yaon sa iyang banwaan. Matindog na po ang gabos, asin ipagrukyaw niya to ang banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong spiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nabaritaan ni Hading Herodes ang gabus na ginibo ni Jesus. Asin nalibong siya, hulitaan iba nagsasabi na si Juan na buhay liwat, alagad ang iba nagsasabi na si Elias nagpahiling. Igwa man nagsasabi na ang sarong propeta kaitong panahon nagbalik sa kinakban. Si Herodes nagsabi, si Juan sa kuyang pinugutan. Kaya sisay ini nadapit sa iya, dakul ang sakuyang nadada.